Ebyagambwa Bishop Johnson Twino Mujuni oli omuleberezi wa Western Kole Diocese obyabali aha mukoro ogwo kwigura henju y'omubulizi owekanisa ya Sazinga Church of Uganda aha mukoro gwo kubatiza hamwe no kwiguraho oburaro bw'abana babojo abishomero erya Sazinga Primary School erirukushanga omugombora ya Katenga mu district ya Mitoma. Omugasho Hasani okuba omugasho omuka yawe eyozirwemu ekayaso kozirwe kwazamu yongera muki ekyo mugasho ebintu bibeire atkaje osheme kongera in terms of quantity and quality. Bishop Johnson Twino Mujuni yagarika yashaba abakristayo okwebuza ngo kubataruho hense kaferi rweki rero answer yakyo egire kiyagasa. In other words, hatugaruka mu kibuze omutu kurotarabereho esenge kaneza kuferwa ki otimutse mukono kurotarabereho shona nyoko bakana baza kuba baferirwe baro kuratara kushiri akana aza kuba aferirwe. Agasha Juliet Bashisha oli omunyishengero mukyara ahabwa Mitoma district yasima mukuru w'ishomero erya Sazinga Primary School na nabashomesa ahawo umurimo mulungi ogubariyo nibakora ahishomero aho yagira ngo nibabesi imisanka bebembezi babo mabazire agushomesa abana noni ndamburo mu masomero neri izoba hina indiyo ni ndatakashira nkanizire natayira ishomera aha natayira kasi ya P7 niyo natahira muyonka kandi kinagace ngasima ishomerere wahikamu no manyabo mwe bakabikwata for granted wano ndabana bogamba byo ruzungu unozo mu private konga bahano bagamba ibyo better than aba private. Oguya yongera yehanangiriza abanyamitoma okugumana bakoso buhereza bwa government bari hihi ngwakuba government ino buhereza burungi akuze wagamba hano ben munyano wanje kamusango mu irwaro kandi sinakundire akaba nasasa kunka kana sima government akuba kagira gutaratembera nyonyu kuzaheru yazamurago yakirayo so amarwaro gitu ga government hine kigaru gukora kucira nangomwe nanobu okutwara heru yihanga nimba saba mugume mukoresa service zito zuruho. Bishop Johnson Twino Mujuni yahanangiriza abakristayo okwezereka munonga bakareba kangu barwaniriro bukamabwarahanga ngwakuba wayo kwatarahanga tine cyo rukuferwa akaiza kutufera imwe basazinga okorero hanga konkani kushaba wikiriza abazungu wikiriza toine cyo rukuferwa waweza kusunwa imwe bana yonka zunwa ndio musini yakana kinana mukaga tare cyenda fere abamwaba abagengo ito tukuza kujura nsabu n'umunsi nsabu kuryense nsabu abamwita bakibaho bakeba kare. Mukuru w'ishomero rya Sazinga Primary School Matsko Richard yasima umunyambabazi Benson Mugisha ahabo mutima mulungi gwayorekira ishomero akurabira mu kubombekera oburaro bw'abojo gate y'ishomero hamwe na nebinde bariyo nibakora ishomero basa kutebekanisa ishomero fundraising rugogoma ya biruchumazo cyo kwa kashatu umwaka 2025 kandi yaje musente za mizinganya milioni 45 ezabasekuru mu mukombeka yo mu yabojo kandi zikaga kushika yakagumizamu yagendera aha mukoro gwo kubatiza Bishop yashababema habayemerera abantu mu dini okurebeka ngo bakora kacana kahango okwegesa abane dini ngo bundu bakakorana bamanyarahanga kandi bari kumutina mwazara abana ba Ikigo cyanyu cyo kuburura ikigo n'ubuzunane zuba aricyo n'icyo kubakuza bari kumanyara ubugwikiriza kwabo Mujuni nicyo kuzuma nicyo shukuru umagarage kanisa no gusa Gasha kwa Olivia na Sasra umulumi Toma ahabwa Tayari West.